fonga o Talafola Radio Samoa. Na sui ngungu lava ele malo le toe fo I mai o tangata kiwi le aini tui, ai o mai o sa o I a inga ai le o no fuanga wha anō fo sea. O le ufa alawi loa I lunga o le upenga ta wha ilangi o no fuanga wha anō fo sea, ua talia ele malo tangata City Seni New Zealand e le I whaia tui. A to ai ma tangata wanga wa ai whai malanga mai, ma e le mo o mia le wha anō fo sea. O se swinga na whai ele malo I le asfareile, malo ia I lava I le toe minute le se fulu lua I le po le asfareile. Peitai, e le I wha ai loa ina mai. I lea lava wha asila silanga wanga wa ai fo ima pase se sai no fuanga wha anō fo I se lea ini tui, a o lea sa a mata iai ia no fuanga ai ele ia loa ia le swinga le po le asfareile, e te ai tua. O se swinga o fesilingi ai ele so upol koviti le National, Chris Bishop, a whaila o lea ua whaatanga leo mai o tangata kiwi e le I whaia tui. Ai se awa sanga whaawa wai petu la fono masa o le au lea ini tui to tono le atunu. E le I fia fo ile so upu ile le whaailoa whaalawa I tele mai o le swinga ua whaia. Ma ua whaatalo sanga I e Bishop le malo e whaailoa swinga o le tu la fono ma whaai unga ua whaia nei. O le swinga walo ia, e le ngata e le mo o mia le whaano fo esea I no whanga whaano fo esea, ai whaapea I fo I ma le whaano fo esea I a inga po o le self-isolate. O lo tu mau pea le whaano fo esea o pāsese mai Samoa tau nu I New Zealand, pau o lea e mo o mia le whai o siaki e lua. A o wha o popo pea le whai numero tangata I tua le community Samoa wa a fia I le wha mai, pau le swinga wha o popo wa whailo mai le soifua maloloina New Zealand, o le atu inatu I pāsese taunu mai Samoa Rapid Antigen Test e whai ai siaki o le whaato a taunu mai, ma le siaki lona lua I le aso 5 anga I le aso hono. O leo lo tu mau pea leo mai le mo o mia le whaano fo esea ma o siaki wa whaatonu ina nei, e ta tauna ripotia whaai unga le e-maili po o le telefoni. O se swinga o lo tau lai whaapitoa I whai ngā malanga e wha, e au fiai ma le tasi le ana taunu I le whaai unga o le vaiaso. O le isi whai ngā malanga o lo fuafua mo ata e au. Aso lua o le vaiaso fau, ma le aso se fulu a perila e taunu I au kilani, pa ui o whai ngā malanga o lo whaatonu ina le whai o Rapid Antigen Test. E ono iai nisi swinga wha o popo I pāsese taunu mai fua I aso o iluma ma le pipise o koviti isi o tātou atunuu. To a lima na wha manu a lia ti ngā ina na nafi le mall o Westfield I Manukau I au kilani. O le to a lima I wha apea na so ai le taawale a o iai le kāpaka underground a le mall. Mai mai lea to a lima to a whana awi nātul whale mai middle moa I se tūlanga ti ngā ina. Ai to a tasi na tonga fitia I lava I lea no fuanga. Tolus fulu whātau sanga o le tina ua mōlia I le aweta avale whaatamala, ua mafua I le manunu o isi tangata, ma o le soetu la iai I luma o le whaamsidunga whaitu mālo I Manukau. Mai le ofisa o leo leo, e ono whaopopo nisi mōlianga whaasanga I le ua mōlia. Sau I lalo le whainumero cases I le community whaamawina I totono o le atunu ua nafi. Se fulu lua afe ma le lua se fulu cases fo reportia mai ana nafi. Ai se fulu valu afe, 5 se lau se fulu wha le aso to nai. I reporti ana nafi na whailo mai aie to a iwa isi tangata maali liu wha au popo, to a whao au kilani, to a tolu mai Bay of Plenty, ta itasi mai Waikato mai Capital and Coast. E o mai ana nafi wa ato ole se lau fitus fulu 5 o tangata maali liu ona ole koviti. O loo anga I pea I lunga le whai numero tangata tau fia I whale mai, pe ona iai le iwa se lau tolus fulu iwa I le aso to nai, ai sawana nafi ua iwa se lau 5 fulfitu. Ma tala muli muli, ua le ai maile ta ita el kulupu I kalai estete na tu ufa atasia solo te tee, la tau te le tutongia le 5 se fulu afe tā la. O le watu inato le City Council o kalai estete le Freedom and Rights Coalition, le o lo ta ita ia le whaiwhi au ia Pastor Derek Tate o le Destiny Church. Invoice se tolu e o atu I le 5 se fulu afe, 5 se lau tolu sfulu tolu tā la. O nei pili fe so ta ai masoro te ena whai kalai estete le masino November, te sema Januari ma Februari. Reporti le Herald o lo tapena fo isi invoices mo te ena whai le masina le nei o mati. E le ai ma se invoice tasi wa totongia, e ui e iai invoices e lua wa whaamuta le aso sa tatau na totongiai. Ai maila li whai fe au, o lo ia te ena a mea wa ai nei invoices, ma e fōlinga mai foi, e lo fia whailoa I teite masui o le council. A whai ai le totongia, o le isi la asanga o leo o le tū la fono. Pei tae mai le ni whai fe au, e le o popole fo iai pe o le whaamsinonga, ma e